kan YouTube channel min lo ngai lut sak thin tu te in zawine chu pai kan book le cheu tun tuma hian Khawvel le India ram chunga chanchinthar langsar zual then khat te thlir zauna kan han nei le dona masapera chuan Russia sarkar thupuang tu Dmitry Peskov chuan April ni som ni porok in rin ni khan Russia chuan Ukraine nena anin do meka remna zonga in biak an rem ti thu asoya asoi zelna chuan US sarkar palai Steve Witkoff an Russia President Vladimir Putin an nena April ni som ni panga zir top nia in biak na an neya khan Putin chuan in tiam kamna omlova in biak an du thu asoi atini he chanchin hi kan YouTube channel a video kan upload nun pera pokhan kanon soya US sarkar palai na Russia President Vladimir Putin a Moscow khopuya avabiak tum khanin an thu soi tam takhi hriat theilan ri lo kan tia ti hian Russia sarkar hian official takin thu chuan ron nei ta an sarkar thu pung tu Peskov chuanin an hemi Russia President Vladimir Putin le US sarkar palai Steve Witkoff ate hian Russia le Ukraine in kara in do na chok me ka hianin an thodun theina tur le remna kong an zon na tura an in biak na hianin he an in biak na kalzel a hianin Russia point in tiam kamna omlovin Ukraine ne na in biak an du thuron soitani ti chuan April ni som ni poruk in rin ni zan khan US in rin ni chhun ani chu US President Donald Trump le Ukraine President Zelensky te chuan Pope Francis of Wina an tel malokin minute som panga vel chu Vatican St Peter's Basilica a in biak nan ne US sarkar thu puang tu te soidan chuan he US President le Ukraine President te in biak na hian a thalamin thilakal don ani antia Zelensky point social media Thu Thar Thlirna chuan US President nen thul tam tak kan soya in ka hai pum hlum le thu del kil om lowa in ka hai nei te kan mi le sa te hum him na tur te le nakin zela in do alo om le thei tur ve na na in rem na tlon tlingom thei na dan tur te kan soya he kan thil soidun hi ti hlotlina ni ngat chuan thil hriat ring tlak ani nge yang ti in aron soi vele boka Donald Trump point social media Putin atem na thu aron tar lang avea Putin hian bi pui poi soi lo te chen na mun ka theina chan engma anei lawa in do ti top adu lo emoni chu o ti min ngai tu tira chhon laman nei rei to riawa he tiang ani chuan kong dangin Russia hi kan shrek le donem di kan nor le mei donem di chung kong te chu bank lampang in sum don na lam thil te le e le bara shrek na lam te in ma kan lak te pol langai ve ta hialang ti in Donald Trump hian Putina adem thuron soi chok vele ti chuan pop vuizo hian Zelensky le France President Emmanuel Macron ata po Vatican a tho hian in muwa Macron hian social media tarlan dan chuan Ukraine boina ti top dan tur Zelensky nen an soi dun Ukraine chuan in tiam kamna omlova in ka hai nei an rem ti ni na ron soi vele boka Zelensky hian pop vuizo nu tho hian United Kingdom Prime Minister Keir Starmer a po koma anni pani hian United Kingdom le Ukraine tena tho ho zel da dan tur kong an zo dan tur ten soya tin rem na le muan na Ukraine ramina nei thi dan tur te pon soi dun ni soi ni he tiang boro ka thlen mek lai hian Russia chuan Ukraine ramrin hnaya Karks bial chu an thu hnuaya an da fel le to ni nan lo in sui ve meka amero chu Russia ina he tiang thu chuan ron nei hi Ukraine General of Staff pakhat chuanin Russia lam thu soi hi thil dik lo ni na soya Karks biala hian Ukraine sipaiten ralan la do mek sel ni na soya chu wangin Russia in helai bial hi an thu hnuaya an da le to ni an soi hi thu dik lo ni chu wang chuan Russia hian thu dik lo magin Khawvel mi puite an bomani ron ti ni helai bial hi Karks bial hi Russia le Ukraine te hian anin chu na sa Russia lam hian an soi dan chuan North Korea sipaita pui nei na sa takin Karks biala hian be puyan thlaka North Korea hian Russia sipaita ral do pui turin sipai sing khat sang ni vel an thon lut nia soi ania helai bial po hianin Ukraine lam hianin Karks bial hi Russia thun hnuaya omlo kan thun hnuaya omtir tumin tuna kan sipaita nan be mek tin tran hunaron khom vele bokani he tuna Ukraine le Russia in kar in dona chungchanga remna le monom theina tur kong sang Khawvel lina a thlir me ka hian le boro kal me ka hian in kan chanela po hian kanon soi tam tamal mal hle maya Thu Thar ni tina om zela wangin kan han soi lo thei lo nia ti chon thil lo lang cheng ta deuh chu Russia sarkar thu pong tu Dmitry
Peskov akanin Russia President Vladimir Putin a hian in tiam kamna engma omlo in Ukraine ne in biak adu thu United States palai ashril tia Khawvel thiata aron puancho le France President Emmanuel Macron an Zelensky nena pop vuizoa anin muna hianin Ukraine lampot hian in tiam kamna omlova in ka haine anrem ti thuron soi chok vele ta hetiang thu patni ron lang chuak ta hian thil ka nge ni thil be sayom deuh lo lang ta chu Ukraine le Russia in kara hian Ukraine lam hian Crimea chu Russia kota aum turani lo tia tran munan kho te tin Russia lampo in thu del kil andu thil sang Crimea te Donetsk te Luhansk te khatiang angchi anin chu ram te kha thu del kil engeng mo khan ron ne tin Russia lam tran chan pakhata chuan Ukraine hian NATO zom tur ni lo ti te khatiang ang thil sang kha a deuh nuala wangin thu del kilan nga lo tukhian remna lembon na anzon na konga US sarkar in na sataka palai na thwa hian inrem na an nei hlei theilo ni direct taka in biak na po hin nei ri lawa amaro chu palai na thok tu US lam hian aton tona kar chena wang hian hetiang ang thutharan omta ka hian Ukraine le Russia in kara in do na hi remna kong anzo mumal chove thei to ngam ti chu Khawvel chanchinthar langsar de pakhatania amaro chu heng ram pahni te hi aton ton hian an tran huna hian tang na ve em boxia in rem na hi thei mei do na mun chu o hanti kara po hian an tran chana hian an tlom ve du lo thina wang le in rem na tak tura do kan han kil ho mumal takaram pahni tan la nei ngai lo wang hian Khawvel mi pui tam tak te hian he zo na hin zot lo thei lo ni anin rem tak thei ngem ti chu hunin la ron Sri Lanka ma ro chu United States lampang hian Donald Trump sarkar hianin Russia President Vladimir Putin le Ukraine President Volodymyr Zelensky te hi aton tonan taka an kar dun renga wang hian remne lambon na hi chu an nei nai ve meidon men ni chu hanti tur the point thila kal chhotan ni na langa amai ro chu heti mek lai hian European Union lam hianin Ukraine lam hi an tran na samai sia ti chuan mani cholkar liam ta deuh loka United States palai tele European Union sarkar roi tu tena France ram kapui Paris hemi Ukraine le Russia in kara in do na chungchanga rem na lembon na aum theina tura in biak na an neya po khanin US sarkar du dan le European Union roi tu te du dan kha in anglo ni chu wang chodin helaya an thu in chu tele an ram in chu te kan ti do na bi heng ang hi in ram na tlon tlengom theina tur chon an Russia lam amo Ukraine lam tang tena anin nu do mo in riat thiam na theina tur chon an tran chan a thena hi chonin an pai thak ngam te po tul ve mai ome eng po chu ni sela hunin la ron Sri Lanka chanchinthar an nei renga wangin ni tin chanchinthar oma thu thar te pom le thoi tura ngai taila eng po chu ni sela thil lo lang chiang ta de chu Pope Francis of Wina Khawvel sarkar roi tulu kalkhom hianin abikin Ukraine le Russia in kar in do chungchang rem ne lembon na omnak tur konga hianin engamoni thil tha te chu aron her chu pui theidon ni te po hian an lang ve a chan chu Vatican a khanan vai hin mokom ta so sia in biak na ram chak takte alo om ve bokani chung te chu nia ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pani na chuan April de somni porok in ri khan Hamas roi tu tele Egypt ram roi tu ten Cairo khopui a Hamas le Israel in kara in ka hai nei na tur chungchanga in biak remna kalpui dan turan soi hawa Hamas lam hian roi tu Mohammed Darwisan aron hawa tin an in komna hian Israel in Gaza dan cha mek chungchang tele in ka hai an kalpui na tura Hamas te du dan ang chi tele mitang in thleng dan tur te po an soi lang nia soi nia Israel le Hamas te in kara boina chok me ka hianin Egypt sarkar hian palai nan thok ve thungani chu tuna hian Hamas te hian palai na thok tu Egypt sarkar roi tu takha in biak nan van nei puya
ti chuan Egypt thupawng tu Egypt sarkar thupawng tu chuan Israel sarkar chu August ni somni pariat thotan nia remna palai te nena inbiak na nei ve turin an som ti an soilanga ma se Israel sarkar chuan Egypt thupawng tu te thu soi hi Israel lam chuan somna tun thlengin an la don lo thun soi ve thunga Israel sarkar thupawng tu da suidan chuan somna te kan dong ani chuan Israel sarkar hianin kan lo chang let venga kan remti lo te pok kan la soi veng chu ati du lek chaw ni ti chuan August ni somni panga zir top ni khan US President Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena Gaza mi puitin damdoi le chon ma mo to hle kan ngai sakatula an chunga that kan chongai tin alo hril ve to poka hetiang ani mek awang hianin US President Israel tran rum rut tuina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena hetiang thu Gaza mi puite chunga khongai na lan tira tul zia soi hian i President Trump me po an lam tang le an hardcore tak nia lang thinin Gaza mi puite thlawang ron hawa hian Israel sarkar po tlem chu don ne be nge chho mei don ni te point alanga ti chuan kan ron soi fo to thinangin Israel lam hian Gaza Hamas te an beile vaka wang le kong an dan chan hi Hamas ten Israel mi an man mi som nga pakwate an ron chhuwa du na na karnan an mang ni na in soya achan chu Hamas te hianin Israel mi an mi man som nga pakwate tu na hian an lakola chu wang chuan Israel sarkar hian ron chhuwa se tin an duwa ma ro chu Hamas te hianin hei takhi an la hreng betlat se chu wang chuan Israel sarkar hian March thatop lama tang khanin nasale zokin Hamas te hi beile ta ti chuan tu na hian kar buina hi amma ina nasale zol man ti chu ti turania Israel le Palestine te inkar hemi Gaza muna Hamas te nena inkar thu hi chu kan chanela hian voi tam lutuk mai kan ron soi lang to chu wang chuanin abul thum le a chanchin be bom thil then khat kha chu kan channel video ron upload thin te lo ngai thla to chunin rek fur to in kan renga chu wang chuan akim chang lutuk khan kan soi lo nga tun haya thil thleng langsar deuh pakhata chuan United Nation noya World Food program anti thupawng tu point Gaza hian tuna chuan Indo awanga bom le silai muleng vel awang chau pon ni lewin eitur tlak cham awangin mi tam tak an borol don nin an soyani hemi World Food Program hi United Nation noya pol pakhatania Khawvel ram ranga eitur tla chamtile khatiang ang ram re theizok te mo Indo na muna mi ten mi puiten eitur an nei theina tura i eitur le damdoi lampang supply tu te kha an nia ti chuan an ni hian an lo soi to angin kan video upload nun par pok an soi kha Gaza World Food Program tena eitur an check khol chu zo to a an sem zo vek to a ti chuan ni reilo te nuwa i Gaza mi puite hian eitur an tla cham to don nin an soya achan chu Israel sarkar hianin Gaza kong puite tun hena dang chat veka eitura mo damdoi mo athil dang shrim tran puina thil shrim kha Gaza muna hianin Palestine mi puite tan hianin peklu the ni lo ni chan chu Israel sarkarin kong pui zong Gaza kong pui po tu zong adang chat veka chu wang chuan World Food Program te po hian Khawvel ram rang sarkar roi tu te hna Israel sarkarin Palestine mi puite eitur le damdoi tele tran puina an don tur motor aphur tu te an dang chat veki ngani chhuwa zalen to turin ron kar ro ti te point tong kaman ron nei ani ti chuan hetiang thil ani mek awang hian Palestine mi pui makta duai khat le point ni te chu tuna hianin eitur tla chamin an om ti kan ron soi to kan video upload nun pera po khan World Food Program te po hin mang angani chan chu Israel sarkarin engma lir thei khatiang ang eitur phur lutur ang chi kha Gaza tlan lu phalsi lawa chu wang tak chuan Palestine mi puite thlawang hi United Nation World Food Program lampang po hian an ron hau na viawa chan chu amuna chen sil tu le na thok tun nia Gaza mi pui noi li chuang hi tu na hianin Palestine le Israel te in beina hianin in beina wang hianin ral tlan oma an ral tlan dan la hian han khoi thlak khopa mun him nian hriata khan an tlan koma chung chu Israel le
Gaza in kar chu mel nai te ni wang Israel hian du to kan an kap phave kha chu wang chuan Gaza mun in mun Gaza ram chu ngai han mun him tak tak om thilo ni chu tiang ani me ka wang chuan in Palestine mi puiral tlan ti hen khongai thak ka tin eile in turan tla chama kan soi to a dam do in som thum porok vel a khan tu nen som pakhat vel hi mumal lo takin a function mek chawni boka chu wang chuan ei tur mai ba ka khan dam lo na thila in en kol na poka an tla cham mek deuh vek to ni ti chuan dam doin te cherem ruma I dam doi an nei lo ba ka man rual pon tla chama khatiang ang khan har sat a rang Palestine mi puite hianin an to ka chung te ni wang chuan Israel sarkar po hian Hamas te karnan eile in an mu thina tur kong kha dang chat vek mai ni chung te chu ni wang chuan tu na kan non soya hianin Egypt sarkar ina palaina a tho me ka hian Hamas te pon in remna om theina turin sarkar palai te kha an wa mutan ta ti chuan ram pani te hian Egypt sarkar palai na noya in biak ram nan nei thein ni chuan in helai boina te po hi ziom chho to tur ngai nia engpo chu ni sela hunin la ron Sri Lanka ti chuan a palina chuan in April ni som ni parok in rin ni khan Iran ram chim thlang lama om Bandar Abbas a longchol muna thil puak wangin kang me chuaka he thil hi kang me hi chuak satlialo thil puak ring taka puaka ti chuan mei khudum a chuak ngu ku kan he thila hian mi pangai nun nan chana Mizo sari chuang in hliam an tur ani helai hmuna hianin chemical puak thei chi da khom ania tin tuial theitet chek khol na hmun ania chung te chu van dui thil thu a pok pal nge ti chu chui cheng turin Iran sarkar chun mi thiam te ro don ni soi nia helai hmuna thil puak om ta thu thimi tam tak ngai dana chuan US le Iran sarkar ten nuclear ral thum chung changa in biak nan nei lai mek bo ro ka ni wangin ram dang an ron in rolem ti chu thil hret chak om tak ni in an sui ve poka helai longchol hmuna hian tuial theile chemical lam chi te da khom thin ania chu wang chuan sum don na hmun pui pon ni bokani ti chuan helai hmun hi kumsang ni som ni khan Israel sarkar chuan helai longchol na hmuna computer te chu cyber attack an ti mangin alo ti boi to nia soi nia chu wang tak chuan tuna hian Iran ram engeni an sum don na hmun pui pakhat longchol hmun pakhat a kang mei a chuaka thilpok na salo to wanga kang mei chuaka khanin heting thila thlena wang hian Khawvel chanchinthar aron lo khatem emani ti kha kan han soi du ati chuan heting thil a thlen mek lai hian April de somni porok in rin ni a tho hian US sarkar ai otele Iran sarkar ai ote chu oman ram khopui maskata atum thumna tan in biak na an nei le a hian in biak na hian dar kar ruk do na o in rem na mumal takan la nei theilowa an thil soya hian thil poimo tak tak ngai tu ngun ngai thil le technical thil te tama wangin in rem theilo nan la nei fana in biak na nei le ron rem tia me ni thuma Europe lama in biak na nei le ni se an tia Israel sarkar po in hein biak na hian ama kan non soi to thirang khan thu chhuat te po lo nei ve ni Iran ram hian in nuclear ral thuama kol turan ni lo top ti kha an non chho ve a hetiang ang thila ni wang hian US sarkar le khothlang ram shrim hian in Iran te hi Iran sarkar hi nuclear ral thuam nei an puwa chu Iran lam hian phathung ani ti chuan Iran lam hian in khothlang ram abiken US le khemi western countries kan ti ho hian Iran hian nuclear ral thuam siam na ta na poimo lutuk uranium tuna hian na salutuk tam tak a chek khola hei wangin Iran sarkar hian nuclear ral thuam hi engeni an siam chuak a an kol ni nan ring hetla ta ti chuan International Atomic Energy Commission an ti ang chi te po khan atun malama tang to khan Iran sarkar hian ve a inspection ten vania Iran sarkar hian tun ma kum som nikal ta tang to khan nuclear ral thuam an nei lo thu hi an tlang au pui dum renga amara chu khothlang ram te hian an pom hlei theilo ni chu wang chon an ring hlel renga tun haya po kan chanela kan non soi to thina US President Donald Trump point Iran ram hi vo na sa ni Iran hian US du danin zom lo ni chuan du thlan tur pahnin nei in zom chuan in tana thanga in zom lo chuan US sarkar malak na hi in machon ngam turani in machon ngam lo ani chuan US sarkar du danin zom turani atia chuta US sarkar du dana chuan Iran rama nuclear plan nan ti zong hi US le athurol puiten enfi in ral thuam
la an siam chokem an kolem ti kha en fi veka chu tiang an lo kolani phei chuan US le at tran rol puite engani tho ho na hnuaya kho khir vek an du ni chung te chu nia ti chuan Khawvel hin in hnial da top thei lo tu na hin om meka Iran ram hian nuclear ral thuam an nei to a an zep ti pol le Iran hian nuclear ral thuam an la nei lawa siam chu tu mara chuan man la ti pol khan om ve boka chu tiang ang te chu Iran ram le US sarkar te in biak na a hianin tuna ni hemi April de somni poruk in rin nia sarkar pahni US sarkar la Iran sarkar te na in biak na ne apo hianin thilpoi mo takan soya Iran ram minister hela hetel sarkar Iran sarkar ayo tu pakhat chuan kanin biak na hianin remna le mon nak in ngani in rem na ang chi kha kan nei theyangem ti chu soi thiam har viawa chu wang chuan kan la film khur hle tu la tia Iran lampo hian thei topin tranan Khawvel ni chuan alanga amaro chu Khawvel sarkar lian ber nia soi thin US sarkar du dan hi an hial ani ngat chuanin Donald Trump pa an president in vona thu lo cham chok na sato sia chu wang tak chuan an zom lo ngam lo wang ti ro chu arin thei ve boka ti chuan kan soi tong khan Donald Trump hianin Iran hian US du danin zom lo ni chuan Israel sarkar kai hroina hnuaya Israel in manon hroega kanun bei ngal chu ni men ti ve rup mai boxia Iran tan tak po hianin an tran mun han sok net tura tran mun han sim ram chu akhir ve tal to mai thini ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pangana chuan Khawvel chanchinthar lu tam em tu le ngeni abiking Khawvel Christian te poina kanom muna tanga kan lo ral hriat April ni somni porok in rin ni khan Roman Catholic puithiam luber Pope Francis chu vuiliam ani ta Pope Francis a vuina hian mi noi ni le singa chuang an pungkhom nia soinia Pope an vuina hi Vatican a St Peter's Square ne ania Pope vuina atana an program man hian darkar ni don awa Khawvel ram sang sarkar ho tu somnga panga le sarkar ayo mi som palite le lal chung ko kan tiang chi lal som pani ten tela ti chuan India President Draupadi Murmu le Union Minister Kiren Rijiju te point pop vuina hian anzuk tel pui ve ani ti chuan India ram kan President le kan Union Minister Kiren Rijiju te pon zuk tel ve ani chu ti chuan pop thar thlan na po hi ni re lo te nuan nei thei ani thoi do na ti chuan pop thlan dan tur chungchang vel kha chu kan video upload ma sa khan in kan ron tar lang to kan soinon lawanga pop vuina hian Italy police sangret chuang an duty ni soini ti chuan pop vui na hun hi Italy rama Roman Catholic puithiam Cardinal Giovanni Battista Re chuan a kai hroya ti chuan Cardinal Giovanni hian Pope Francis a khan adam lai khan Khawvel rem na lem wona om theinan te indo adu lo zia te lo soi fo to thina ti chuan Khawvel mi puite anin lungrol theinan bang ni lovin leilon siam turin Khawvel mi puite le Khawvel sarkar te hi a lo ngen to thin ni na soi ti chuan bang an siam chuan indai dan na nia leilon an siam chuan inzom na siam thin ni chu wang tak chuan bang ni lovin leilon siam ni jok se ti in Pope Francis a khan lo soi thina ti kha a han soi chuak le a Pope vuina hian Pope Francis a hi amadu da na ngein arwang hi Basilica of Saint Mary Majora phumania he an phumna mun hi Vatican atanga meltem te omania ti dan phunga chuan pop tamjok te hi Vatican chhunga St Peter's Basilica phum thin an nia ma se Pope Francis hian adam lai khan athi huna phumna hun tur hi lo thlang fel to chuta chuan August kumsang ni som ni pathum kum top lam khan Pope Francis hian ka thi huna chuan Vatican chhunga ni lowin nge ni Saint Mary Major biak ina min phum jok ro alo ti wangin a phum na mun a hianin adu na mun a hian phum alo ni ta an phum na mun a hian kumsang kha jakwa pathum malam po khan pop pasari te pop phum an lo ni to amara chukan sai to ang khan pop tam jok he chu Vatican chhunga St Peter's Basilica a phum an ni thina ni Pope Francis hian adam lai khan ramdanga azin ma le a hon nu hian te damdoi tanga chhuate hian tuna ama phumna tura athan Basilica of Saint Mary Major biak ina hian tongtai na huna mang thina ti chon helai biak ina hian tongtai tura kalfo thina wangin helai mun hi ngai
angai nai na ngai pui mo em tin angai theya chan chu Pope Francis khanin helai muna kher phuma du na chan po hi helai biak in hi ama tharau lam nun ne nen zom na thuk tak anei te pon ma na kan soi so lang ti chu hlom viawa helai mun hi nge ni isonu mari nge ni mithiang hlim mari tana helai mun hi nge ni tharau lampang pol na adon na mun ni te po soi ni wangin nge ni helai mun hi Pope Francis he ngai na zola mun ni chu ti tur te po ni a chu wang chuan helai mun a phuman thlang te po hi Pope Francis hi Pope rawa Pop in ngai tlom le ro pui du lo chian ni lan tir na te po alo ni ve chan chu ti dan phung an ti dan phung heta chon pop te hi kan soi to ang khan St Peter's Basilica chhunga phum thin an ni wangin kami Vatican khopon lama phum han thlang tamau te tin ngani YouTube channel danga pin lo ngai thathin karinga Pope Francis hi mi ngai tlom le mi dang dai takania pop ani nu point pop chen na tura an quarter khatiang ang muna khan cheng du lowin engeni mun engeni tlom so kha khan ya chenga tin eile in tur chung changa po pop ani chung khanin midang te aya how takle engeni khatiang ang chi special big khan ei tur eng ba ati du lowa Pope Francis hi chu dang dai ve rim hreba tin a ruang chei bol dan tura po akuang siam dan tura po kuang molte siama athuzia ka po Franciscan ti mi Franciscan ti mi chi in ziak don ne ti te kha alo soi lok to ni Pope Francis hi chu mi pui pop ti soi thin alo ni a ti chuan tuna hianin a ruang chu Basilica of Saint Mary Major a phum alo ni ta thamwang taka chol turin du sakne ta pokan han hlan ni sela ti chuan a porukna chuan India le Pakistan in kara boruak engani rip tak omek kara Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi chuan pahalgama poikhoina thlenga khan Pakistan chuan enroll nan nei lawa chu wangin India sarkarin heti taka diklo taka Pakistan a pu hi engani Khawvel hriata in Pakistan hian enroll nan nei lo ti na ron soi ve a ti chuan a soi zel na chuan Pakistan chuan he thil thlenga thudik alo lan chu theina tur chuan tan big nei lo chui chiang tur ruat ni sela chu Pakistan sarkarin kan pom thei ron tia amaro chu India sarkar chuan Pakistan minister tu soi engte chi man ngai lawa India sipaiten ni he pahalgam Jammu and Kashmir apoi khoina thil thlenga in kung kaina nei nian thriat te chen na in te April disom ni paruk in ni khanan ti chet sakani ti chuan hei bai ba ka hen Jammu and Kashmir police ten fir fiak polte nena inzom na neyamo an rin hlel khatiang ang mi somruk pathum te in chun tapa nasa taken an rik rapani India sarkar hian kan soi to ang khan pahalgam a thil thleng awang khan poi khoina a thlena khwalzin somni porukte fir fiak pathum te an kal hluma khan heta poi khoi tu mi pathum te hi Pakistan sarkar thopuina le Pakistan sarkar thopna wanga he poi khoi ni thleng thei nia ngai ngetla tawang India sarkar ngai ngetla tawang hianin tuna hin India le Pakistan in kar chu nasato kin boruak aripani ti khak kan hreve kanga ti chuan India sarkar thupek angin Pakistan mi India rama zong ten April ni somni pasari ma a Indian chu san tura thupe ka chu wangin tuna hian Pakistan mi tamzok te chun Indian chu san fel to a khatiang ang che khan Pakistan sarkar in India lakan lungoi lo na lan tir nan khan Pakistana India mi te kha April ni somthum maina mi Pakistan chu san turena ti vele bokta te chon India mi tam takpo Pakistan train lo hole to paka rampat ni ten kara hian boina na sasok te chokang ti hlom hle mi tam tak ngai dana pe chon Pakistan defense minister ina athu soi nimin pialo ka thu soi akhan Pakistan in India laka lung olo na lan tir tur chuan pak India ina engpo Pakistan laka malak na ron nei ni chuna rule token kan chang zel don ani chu wangin heng ram pani te hi Pakistan le India te nuclear ral thum nei ram ve ve kan dia kanin muthim lo na hi ana sat zola boruak alum chho zel chuan kan du lo tak thil te poi thlenganga nuclear ral thum nei ram pani te inti thiam lo hi thil serious takani thil poi thlengang ti ka hlau aron ti ve char bokani chu tiang ani mek lai chuan India lampang sarkar hroi tu te pon tang an tong na sot viawa Pakistan hian hemi Indus Water Treaty
chang kha chu ko somruka inrem na indas lui chung changa Pakistan le India inrem na chung changa I anlo siam to India sarkar en tun pahalgama poi khoi na thlenga wanga Pakistan lakan lung oilo na lan tira wanga khain rem na anhan engeni ti top lai lok te poka Pakistan sarkar hianin India hianin indas luya hianin Pakistan mi pui te tana kan tui muna nar le kan khai te kan chom na kan tui nar ne wang India sarkar hianin I thu nei nei lewe ti te point Pakistan minister ten ron trong choka hei tak India minister ten chang let ve in I Pakistan hian thu soi theina he tiang hi pakhat mai nei lawa he lui ina I atnara ron nei na chu India ramania India sarkar hi hian kan du chuan Pakistan hin tui farkhat por ron luang lut lo turin ma kan la then ti ve sia pakani ti chuan kan soile soi nu he pahalgam thil thlenga wang hian India sarkar po a har chok te uzok nia ngai the nia chan chu kan YouTube video upload pasak lama khan karon soi to a India sarkar hian tun nai hian Pakistan hi sarkar hi angai pui mo te chiam lo ni te poina lang thea chan chu Pakistan a hian tual chung politics buai an toka I Imran Khan an Prime Minister ta khan han bang rap rapa rok thu boy wang zel ten han tan tera tin mi puiten kong ten zo a khatiang ani wang kan Pakistan in sarkar mumal kum thum chung chu om lei thei talawa amaro chu tun hen sarkar mumal tak chun han nei chole ta khatiang te ni wang khan tun ma India le Pakistan in engeni in rem lo lutuk thin lein hal lutuk thin ta po kha boro khi lo dai chho dewa he wang ta khian Pakistan lampang ta po hi Modi sarkar hian chu ti te chiamin alongai poi mo talutuk lo deu ni te pone langa hetiang taka poi khoina zalen taka ron thleng theita hi India sarkar pon nimin PMA nge masale zoka all party meeting central sarkar ena kawa po khan eptulam ten zonan zo khan hetiang lampanga hian security thil ramven himna lama thil tlak cham le engeni thil engeni fam kim tok lo om kha India sarkar lai pui pon an pom thun soini kan lo mu thlurei deu ni anga tiang deu lekin India sarkar lai pui me pon ngai dan ron soi choka chu wang tak chuan India sarkar hian eng tiang takin nge eng tia thuin nge eng tia na sign nge Pakistan laka hian athin urna le alung oilo na hi lan tir zel don ti chu hunin la ron Sri Lanka eng po chini sela he pahalgam thil thlenga poi khoina thlenga wanga India le Pakistan borok lum chho mek hi Khawvel ram rang te pen engeni an ngai pui mo ti chuan Iran sarkar hian in emni palai na kan non thokang ti te po anon soi vele pokani ti chuan Pakistan minister te po hian an soina chuan India le Pakistan kara in thria thiam lo na lo piang chok hi in biak ram na nei thei an in biak ram na manga soi fel the an ni an be sei thu te po aron soya amaro chu India sarkar lam hi chun in biak ram na lam mo Pakistan te laka zol do tumna ang chi kha engma tongkam hi an la nei lo ve thungani ti chuan he in ti thiam lo nei lo lian in lo sang zel ta sela atur tu turzok nia lang chu Pakistan lam hin nitla ta chan chu ral thuam le sipai chungchanga po hi India an phak lo na salu toka tin tun ma tanga India le Pakistan in kara in dona chureng reng in India hi voi khat pa la tlom ngai lowa Pakistan hi tlom zo ka tang ngei bok thin ani chungte ni wang chuan in Pakistan tan hianin heti taka tan hun han Khawvel po ni ma sela ato pairo chuan in ram na Hindu zok te porin oma eng po chuni sela khang khachu keimani ron thlir zauna le kan ngai dan ni mai sela Khawvel sarkar sang te point India le Pakistan in karen thria thim lo na hian in ram na kong zo na tur le in biak ram na nei ni se ti te point engya ni thu chu an ron neya ya chan chu US President Donald Trump angai point India hi Hindu ho tam na nia Pakistan chu Muslim ho tam na nia an ram roi tu lu ve ve ti ka mel hri tha ten nia chu wang chuan Kashmir anin chu chungchanga hi ani Trump pa pe chuna ron sei wor ko kum sang khat chuang anin chu to ni chu wang chuan mi tam taken nun nan chan thina chu wang chuan helai in kara hianin rem na le mon na le enge ni in rem na muan na tlon tling lo om se du thu te po se chu wang chuan Trump pa thil sei hi tuna hin social media larviawa athu soya hianin India tan nge Pakistan tan ti te enge ni mitam takin anin ngai dan nei soi siak vele ni chung te po chu thil kal lai ni wangin kan han tel vele ati chuan pasarina chuan India chimlam kan han hoile zoi anga Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin chuan
a minister nei lai pahnih te ban tirin cabinet hemi asik soi thui don dia soi nia Tamil Nadu an minister tanglai cabinet minister tanglai electric minister mo Vicentil Balaji chu Supreme Court thu boya wangin a ban ngai dona chan chu Balaji hi athu boy ora wangin tuna hian Supreme Court in belina chu meka amaro chu hetia minister an hanni chole ta ka hian Supreme Court hian angai tu ta ni eiruk thu boya pu na wanga thu boy ane wangin an state minister lai ni kha bel kan pek che hi nei zel idu chuan minister atangin bang don nge i bel kan ti top don tia chan chu minister te ni chuan a thu boi a khan hei minister te chu din hun poi mo lu tuk chelan ni wangin khatianga ko thu boi nei mek kha in rol na te mo ti dang lam tum na te lo nei thea chu wang chuan Supreme Court hian angai serious yu chu wang chuan Senthil Balaji hi Tamil Nadu minister atanga ban mei te po angai dona ti chuan forest minister Tamil Nadu forest minister ke ponmudi po tun haya Hindu sakho chin chena chungchanga athu soye wangin an party DMK chuan party ani na deputy secretary general ani na te po kha an han ti top sak lop lopa ti chuan ani po hi he thu soye wang hianin minister atanga ban thuai ani rin oma chu tiang ani wang chuan Tamil Nadu chief minister M.K. Stalin hian a minister hemi a cabinet te hi a sik soi thuai don ni na langani ti chuan hemi Tamil Nadu chungchang kan thlir tak ro chuan an chief minister M.K. Stalin hian lekha bu tlang zarna function a thu soya a minister te zinga mi pakhat palanivel thiaga ranjan PTR tian soi thin mai chu athu soya eptulam ten tanchan an nei theina tur soi to lo turina shil bokani film khurro atini PTR hi Tamil Nadu hemi DMK party tana mi poimo takani thina central ate central politics ata po thu soite thiama wangle amba theina a talent ta dei thata wang hianin DMK party hinan tangkai pui viu thina tun malam pheka chuan finance minister te polo nia amaro chun chief minister ne hen boro ka thalu tuk lo nge kalo she thuk lu tuk lo amaro chu hetia landan mai chuan IT minister chantira IT minister nin nu hen PTR hi a thoma zoi choviawa tun naya IT park siam chungchanga sarkarin sum an nei tamtok lo thu soi kha eptulam ten sarkar benan an man na satlu tu ko wang khanin an chief minister Stalin a chuan in PTR hi thu soi na eptulam tena tran chan turan nei that theina turin tong kam chak chuk to song cheti in indirect dawin atu soi na soya heng te Tamil Nadu state politics chanchinthar lo lang sarania ti chuan a pariat na chuan Maharashtra lampang kan han hoi lenga kan video upload nu nun ber to tu khan ning ka hria hemi Maharashtra politics karon soi tum hi karon soi to chu Shiv Sena party inkar a boina lo omte khating ang khachu akim changdeu hlugin khata khan kan soi to atun tu mai ro chuan atlang pui chau karon soi do na Shiv Sena party phelle lampakhat UBT lampang zok te chuan social media an Thu Thar Thlirna Mumbai khopui le Maharashtra te that na turin tuna hian tran rola huna Shiv Sainik an ti chuan party mi puiten soina Shiv Sainik te chu Marathi te in chuan na vonghim turin anin pe rengti thu anon posani hei hian tun hnaya thu thang Uddhav Thackeray le akazen Raj Thackeray te anin zom le don an thokho le don dia soi chu UBT Shiv Sena lampang te hian an poiti talowem ni ti ron tarlan nan tunan thu chu hi Mumbai le Maharashtra tana athat theina turin tran rola hun chu wangin kan party mi pui Shiv Sainik te chu Marathi namte ro puina von him na zel na turin kanin perenge ti thu post social media ron nei hian engeni Maharashtra mi puite ngai tuana aron chok thar le viawa ti chuan kan soi to thina Shiv Sena party chu Maharashtra Hindu Pol le Marathi namte an lo ro pui zel da tura thei pato pahat kor lu to kan thok thin an nia ti chuan an party din chuak tu bal Thackeray an boral nuwa hian afapa Uddhav Thackeray khan an kai hruaya amaro chu kum engeni kum thum kalta khan he party Shiv Sena hi
an party en hroi tu pa ber boral to boxin en bal thakare om talo chu I ake ta ti chuan eknat sindia le akai hroi MLA tam takin sarkar thar BJP ten en siama ti chuan chuti laia Shiv Sena party an ho tu pa udaf thakare kai hroi sarkar kha Maharashtra khan king tlata ni ti chuan Shiv Sena party chu aphel ta chu tiang chu an ni phungania tin he party chungchanga hian Ras Thakare I Uddhav Thakare cousin I Bal Thakare unaw pa fapa khan I Shiv Sena alake dar male Bal Thakare damlai khan an party hi lo chu san to ti chuan I party thar MNA sadin ta chu I ingani Maharashtra politics a khanin I borok rip lutuk mai a hun lai ka chu naron siama Shiv Sena party Maharashtra a political party lian lutuk le thom no lutuk kha an hroi tu te zinga pakhat Ras Thakare ha chhuat a party tharadin ta ka khan Shiv Sena party politics po khana tur na sa ve me mani chu tiang an ni wang chuan I Uddhav Thakare le Ras Thakare chu in cousin in unaw pate unaw an nia khati party sangan hnom ta le tun nuwa Uddhav Thakare kai hroi Shiv Sena tena UBT party and party original Shiv Sena ni phungpo changzo to lo election commission in an party mingthar tur Shiv Sena UBT ti apek an la chel thei ram chok din hunan han ni chhota ka hian heng unaw pani te hi inzom le ta sela Maharashtra politics borok chu borok thar nalutu karon tle chho thei tura rin an chu wang chuan hemite unaw in kara in rem tumna om hi Maharashtra mi puiten ring fan o ko kan thlir me kan ti te po kha kan thlir zauna hin kan han tela hetila hian Shiv Sena party atanga choka tuna Maharashtra deputy chief minister de mek eknat sinde pon adin mun so nge tumin mala ve me ka chan chu eknat sinde hi Shiv Sena party ti phela tuna BJP te ne tang rola sarkar siam me kania Trump sa pe chun chief minister ma hi ni nge ni chu wangin Shiv Sena party original zokha MLA nga zok ani wangin election commission thlir na chuan MLA nga zok kha thlop tu nga zok kha original zok tia pon ani wangin ekdat sindia kai hroi hian Shiv Sena party hi tuna hian original zok din mun party symbol te party flag te party ming te khan chomta ti chuan ekdat sindia hian hemi te unaw hi anin thurwal le Ras Thakare le Uddhav Thakare te en thurwal le ni ngat chuan ekdat sindia din mun hi atur na sadona ni chan chu Shiv Sena party atanga dung oilawa party ti ke phela BJP te thopui khani mio wangin chu wang chuan ekdat sindia po hian adin mun song nge tumin mala ve me ka tun hnaya pahalgama poi khoina thlenga po Maharashtra mi le sa tel ve ta kha amuna te han tlo chokin anron hole na tur te kha ngai tu puya Maharashtra hian Marathi nam mangai tu nia inlan tir ram atuma chuwang chun thei pato pin mala ve mek ani ti te po kha chanchinthar chen khatala na wang hian kan han thlir velea engpo chin sela Maharashtra politics po hingai nom ve shima BJP te na tunain chief minister nei beka deputy chief minister panin neya and deputy chief minister pakajok su tuna kan suimek Shiv Sena party mi ekdat chinde ania ti chuan apakajok chu Nationalist Congress party NCP ho tu pa Ajit Pawar ani ve thungani ti chuan Maharashtra hianin political party lian deuh te pani an regional party ang ve deuh Shiv Sena le Nationalist Congress party ten nu ma nasatakan lo nei thin kha Shiv Sena party phel phoka te chuan Nationalist Congress party po phel phok bokani chu tiang te chu ania han thlir tan hian a tom verio wangin le kan shera tizawa te po that via kan rina wangin tun tuma point kan han thlir non le ni sela ti chuan a pakwana chuan Delhi Public Works Department and PWD Minister Parvez Verma chuan Delhi khopui foot over bridge zate chu sarkarin suma mobile theinan chei thata enkol thata ni don atia ti chuan heng foot over bridge te chei that ani chuan advertisement board ang chi khatar phala ding chu ta thang chuan sarkarin poisa lak lo bel theidon ni na soya hetiang rotna a project a hi tuna hin rop man na kalmeka cabinet pompui turin thelun ani thoi dona tia hemi BJP kai hroi Delhi sarkar a hian
ingeni ni an minister te point tang ve viawa hetiang malak na han nei te poi hi chanchinthar lo langa kan han tar lang ve a am admi party te khan delhi sarkar an kai hroina khan an lo che tha thang to thina an mani ron thlak tu bjp sarkar te poi hian thei pato pin ingeni mi puite ngai zon thei tur hian malak an tum chho ve ni te poina langa tuna an thu thar nei te poi hi delhi sarkar in sum tamzo ka mobil theina turin foot over bridge za te chu advertisement tar phala nenga chu tatang chuan sarkar in sum mobil thei don ni te pin aron soi vele ni ti chuan atop na ber asom na tan chuanin india ram politics a thubing ver tun tumai chuanin ya tom lutuk lawa chu wang chuan US President Donald Trump panan pui Melania Trump pi pian cham voi som nga panga na alom saktan hian kan khar do na kan chanchinthar thlir zauna hi Trump paten nu pa hi April ni som ni porok in rin ni khan Pope Francis avuina Vatican an kal duna chuta chuan Trump pa hian chanchinthar la khom tu te ma soidan chuan August ni som ni porok in rin ni khan anu pui Melania pian cham voi som nga panga na nia ma se boilu tuka atan engma ale sakman ta lawa chuwang chuan US President thlo theina Air Force One chunga romantic takin birthday zanria ka ipui tamai atini achan chu Vatican atang hianin an thok let le ngal boxia ti chuan bazar na hun khan nei lawani tin restaurant amo khatiang ang chi chohan ei chona man po khani lawa chuwang chuan Donald Trump fa hian US President thọ thấy nó man thin Air Force One chunga romantic talkin zanri ka kelpui tamai antia Trump po hi politics mai pa ka hian hetiang ang chi chanchinthar nei te hi Khawvel chanchinthar lo langa a hlimom lampang te ni bokak kan chanchinthar thlir zauna kharnan kan han mangania te chon Trump paten nu pa hi tun truma Donald Trump president atum ni na ta na han ni nu hian hi anom dun tam lo khopa chan chu an fapa barona kum som pokomi kha New York University le kha zira wangin anu melani hian New York lama hian ahun mang tamzo kani Donald Trump chu US president ani wangin ahun tamzo chu Washington DC White House a chen angaya te chuan anu pui melani po hi an fapa zirna wangin New York lama ahun tamzo ka mangsia Trump paten nu pa hi tun tuma president an han dile hi chuan anom tam lo viawa maro chu an nu pa hin thil ti dun chun nei zo zawa Easter egg kami Easter puala ek kan mi puite nena an han kil hawa pokan Melania le Trump te hi mi pui man ron in landuna tun tuma pop fuina kal tur po hian nu pa bok hianin an chok dun le a ti chuan ngeni an holama kami ni in rin ni April somni porukha Melanie Trump birthday kum somnga pangana lo ni chiat ta boka so wang chuan Trump pasoidan taka sarkar in ngani sarkar ho tu nia a boilu tuk boxi chu wang chuan no puita nin engma kalai sakman lo ka bazar man silawa thlo theina chunga zanre ka treat tariga ta ni ti ni tak ber chu ti chuan kan chanchinthar thlir zauna lo seile ta view mai kan du tok le don photaga engpo ni sela ni tun to matan chuan khang te ka kan han thlir zau thei ni sela karon soi to thinangin heng chanchinthar thlir zauna kan han bot sai te hi ya sei du view me ya tin trong kam thiam lo mi te le thil soi thiam lo mi ni na kara trong kam te ya lo in chep moi lu tuk lai thei thin lawa tin thil soi zung zung thiam hi kan ni lo ve rim rima ka oki te khada mong deuh chura chu wang chuanin nge ni kan chanchinthar thlir zauna te po hi ngai thak te po hi nuam lu tuk lawang ti kharinga maro chu thiam ve tok le khatiang kan thei to patha te kan han bua sai ve thina wang ero chuanin ngai hlu tu te nang ma ni te in lo om be thina kan fam kim lo angang te kan thiam lu tuk lo angang te min lo ngai dam thina kan lo me emani ti kan soi duwa in comment tha tak tak te ka lo mu thina comment hi in thla rung lo turin ka ngen che wa chan chu comment inon comment ve hen he kan channel tan hian thanhe min non ngai ve kan thanzel na turte ma kan son na turte hi inon soi hian kini tan in siam thna tur le in zerna tur kan lo nei bel thina chu wang chun mi hring chu ma ni chau chuan kan chak lo na lai te kan thiam lo te in mu le in hret te hara wangin in comment ta tang hian kan lo har thar thina ni ti kha hreula comment ta hena thalam zong chau hi ka be se lawa ka soi to fo thenang khan a chelam pang poi I thiam lo lutuk I soi dik lo
han ti bol mai ule ti tiktok lo ti te tin chu ai thazok chu ai ma son na turte hei aya enge ni fam kim zo ko mo khatiang chi kan lo soi sol polam kan lo lam dik lo te khatiang khapo khathil tam ta ko theng mihring ve tho kan nia chunga chuan fui na te thuron te zil na te thleng po khan kan dong huam em ve kan ti kha kan soi thar le duwa chan chu hetiang anga hian ke ni ngai tu na chuanin kan subscriber te kan video min ngai thlak sak tu te na in ngai pui mo zong non soi te hi kan tan chuanin thil hlu tak le kan lo chin chia ve kar tur ani thin awangin in troi om na te in comment te kha ka lo be se atin video khamin lo like sakanga min lo subscribe sak boka kan channel te hi subscribe lo tan khan subscribe thei re ka ti kha kan han soi thar le duwa aremani phei chuan mun danga te lo share dar olo social media sang a WhatsApp te Facebook te rem na kong sang a khan a link ka khalo share ta ula te chuan ngai thatu rain du te tan po ngai thlak thei na rem chang lo in hong ve le bokanga ti chuan kan thok tlang zelaga Khawvel chanchinthar beng var thak tak te hi nang le ke in kan hriat mai pa ka hian kan mi du sak zong te kan ngai thak tir veila ti chuan an ni tan po thu beng var thak tak ngai thak theina hun alom ve zel don ani ti kha kan han soile du ani chu tun toma tan chu kan du tok le phatang